欢迎回到美读新闻。近期，印尼佛教协会和国外佛教高僧在中爪哇省马吉朗县普罗福图佛塔和门杜特佛塔举行了法会，吸引了众多信徒参与。印尼佛教协会和国外的佛教高僧及国内外的佛教信徒于近日在中爪哇省马吉朗县普罗福图佛塔和门杜特佛塔举行了法会。此次法会为尊贵的金刚总持第12世慈尊灌顶大师司徒仁波切的系列弘法活动拉开序幕，众多信徒也纷纷期待这位资深大师的到来。据了解，继婆罗浮屠佛塔后，该法会也在门杜市举行。最后，该活动以顺时针环形门杜特佛塔结束。Kesempatan bagi kita umat Vajrayana baik Indonesia dan dari negara-negara tetangga kita, di mana guru Vajradhara His Holiness Taisi Tupa itu sudah hampir 30 tahun tidak pernah ke luar negeri. Jadi ini untuk jarak jauh pertama kalinya His Holiness mengunjungi luar negeri, yaitu Indonesia. Yang dipilih dari Indonesia, jadi suatu kebanggaan bagi kita umat Vajrayana Indonesia aliran Kagyupa bisa menerima pengajaran teaching dari guru besar Kagyupa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.